kuble ya fi boro na ka gospel kat kum Yohanes kalanong khadwe the khat sao po lai ndau jisu lo ong ye kane ula khat daga surba jam ko Lazarus mino ubaya ulami ya kikti bat kikta jungu kila spine daga jain sop bat ke ya ka khmar jungu la sop daga jain lot no yo jisu lo ong ye ki but polite only ko himen ko para bayet ngidang don how banai November ngidang dua na benda ki ba ye jungi bela khlat tengah supeni sa gawe ke nuksa kat bau jisu dang but na don bayam kilalet chau jisu bet mangi menta nga koban pankan mo biang e fimo baro si banai ngi dua na benda ki ba khlat agur kom kam karpang but ban let shalom jing tep kumba let kine rengkat pada Yesus walet marwe da filet marwe pinsa yam pinsa kuslai na benda gini gi baya pinsa 15 in amyotia re pet kumno kilalet rengkat pada Yesus let daga jing duai ba Yesus long no ulang Lazarus mino Lazarus telah klan adu meno tama kemet ba im jong bayap jong Lazarus la kongo ya kaksin jong uble te wat klet habang ni dua na benda gi bala klan uble pedang ke jing dua jongi wat perkat kulmar wat syalam bakla da mano bahikai kumbe fimo te jisu long Lazarus mino Lazarus bayap pula ba nangta la te ya kikchat kikti jungu da gijain sop kikmar jungu rum Yesu but Yesu long polite ki kane ka dega jing dua jungi na benda gitu ki bela klan kumno kaya rap yeki but mde tang yeki yang ero menta ong loit no yau but one polite baun late te mangi habang yelet cha ikan mau ki bayi jing bela klan but ni dua na benda jing ki kine ki baru kija ye ki bat yang ngiro kane kalang kampung san mo bang ile dua na benda ki bayi jingi halum ching tabe ye nyen wan pai ki kmar jongi kin play